Oči, 20 zanimljivih činjenica koje niste znali. Činjenica broj 1. Ljudsko oko može da razlikuje oko 10 miliona boja. Činjenica broj 2. Ljudi plavih očiju imaju veću toleranciju na alkohol. Činjenica broj 3. Ukoliko bi ljudsko oko bilo digitalna kamera, imalo bi 576 megapiksela. Činjenica broj 4. Svi ljudi plavih očiju imaju zajedničkog pretka, čoveka koji je živeo blizu Crnog mora pre 10.000 godina. Činjenica broj 5. Tako što trepćemo, provedemo oko 10% budnog vremena zatvorenih očiju. Činjenica broj 6. Zlatne ribice ne mogu da zatvore svoje oči pošto nemaju očne kapke. Činjenica broj 7. Noevo oko je veće od njegovog mozga. Činjenica broj 8. Naučnici su uspešno izlečili bolest lenjog oka uz pomoć igre Tetris. Činjenica broj 9. Vaše oči mogu pretrpeti opekotine od sunca. Činjenica broj 10. Pčele imaju ukupno 5 očiju. Činjenica broj 11. Plave oči su osjetljivije na svetlo. Činjenica broj 12. Oko džinovske lignje može biti veličine od bojkaške lopte. Činjenica broj 13. Delfini spavaju s jednim otvorenim okom. Činjenica broj 14. Da bi se štitili od predatora, neki gušteri izbacuju krv iz svojih očiju. Činjenica broj 15. Mačke imaju 3 očna kapka. Činjenica broj 16. Nemoguće je kinuti otvorenih očiju. Činjenica broj 17. Omatofobija je strah od očiju. Činjenica broj 18. Pevač benda U2 uvek nosi naočare zato što pati od bolesti očiju koja se zove glaukom. Činjenica broj 19. Vaše trepavice se obnavljaju svaka 64 dana. Činjenica broj 20. Procenjeno je da samo 2% ljudi ima zelene oči, što je najređa boja očiju na svetu. Za više videoklipova pretplatite se na kanal Pantopedija.